ꯊꯝꯖꯔꯤ ISTV ꯒꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯝꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ UCMꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤ amadi Central Agricultural University da ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ community radio station ꯊꯝꯒꯗꯧꯔꯤ पाउ सानों पिजरी मणिपुर के अपुनबगी सक्तम अमदी मणिपुर थुगाइनबा सिंग तमदा खुंदामिनरी बकांगलु खुदिमकना मियामगी येंगलगा तौबिगनु हाइना UCMना अपील तौरी ngasi UCMना सिंदुना कैक्रुपाता पांगथोकबा लांगबल थालोइबगी अथौबा अथौबिसिंगी मफमदा हाइथा लैथा तंबगी थोरमदा UCM के प्रेसिडेंट एलांगबम जोन्सनना मखाताना फोंदोरकपदा अपुनबगी सक्तम कायगदबा पॉलिसी प्रोग्राम मखाताना सथरकलबदी अकनबे इहोअमा लाकलोइ हाइनिंगाइ लैते भारत सरकार गा पीस एकॉर्ड साइन तौनखरबा एनेशियन आयमना मणिपुर की चिंगी डिस्ट्रिक्ट खरदा नौना लालौलुप असगी कैडर सिंह रिक्रूट तौई हाइरिबसी सरकार के अयाब यावब्रा नत्रगना भारत सरकार के अयाब यावब्रा हाइबसी चप चाब खंगब ngamdri asiguma thawng asi tawdanaba manipur sarkar na bharat sarkar da pressure piba tangai fadi haike chekuna tariba nation IM gi duba recruitment policy ma koi manung isu satharakwa haibasi achumbo oramagadi masi aba khongthang oroina khalle maruina ikoi chingi district sing ukhul tamenglong masong chandil da haiba thabak sing asi chathayena ikoi report pangi masigi wafam masima koi eastern nagaland da koi nation IM na from dusu sumba policy si koi chathabara haiba gi chingba si koi notice ki leiba koi paper sing da koi hap adun tawriba thabak se koi सरकार की अयाब नत्रग भारत सरकार की अयाब यारो चथरैबा चथरतबा हाइबसी कोई चिंगतब ngamde aduga haibu mafam asidasु koi manipur sarkar na ngasi fawba mokoi gi statement ama opide ore kadabu phibam di kunai paiba natraga recruitment tawse lakanda koi gi english na laigataba santi wari sanari ne haire kanda sumaina purai kulai paiba mayam sematna tawba sina manipur santi ngamoy henna irang tumana ba ka masai marakta flare kanda yang chawba koi khanaba tholokki chingna de koi use hause यारेगदी मसी थबक सिंग असि की मतंग दा मनपुर सरकार अथुबदा सेंटर दा अखोई प्रेशर तबुन थोई असेंग दु खम थोई अदुगा मसी की वफम सिना चुमगदी खुदक ता कोई भारत सरकार ना नेशन आयन की मथक ता थिंग बत ना हाई थांग से मसी ना बा अदना कोई मेटीरे की इंजरी मांगना मखाताना हाइकिबदा सही खुदिंगी जुन की तांग 19 खक्तदा हैकत लैकत तंबा चंगबना तना कनागुम अमत्त संहंदना थमलिबा केक्रुपाट असि मपु पांदगो चप मानरे मसिबु यंगसलिबा कंगला फोर्ट बोर्ड मथौ तौदना नारक मोंगसोंग चप मानना लैरे मणिपुर सरकार ना पॉलिसी अमगी मखादा पुवारीगा सागोनादुना लैरिबा मफम असि मिटिंग चंगबिबा तंगाई फदि हाइना फोंदोरकली केक्रुपाट असि कोई मसिबु सेनानाबा मसिबु सेमदिन साजंदना कोई थंगदबुदु कोई चंगन की दबा निकुप अदुदगी असि कोई उरि फिल्म असि यंगरियु केक्रुपाट असि मपु पांदबा अदुगा कंगला फोर्ट बोर्ड हाइदना अमा मैनेजमेंट कमिटी अमा लेबुदुगी मखादा लेबा हाइबा असिसु तसेंगना थबक काइबद तौदे हाइबसिने कोइना थमजिनेंगिसे यारगदी मसि कोई सरकार नसु पॉलिसी मी मखादा तोंगाना कोई केक्रुपाट की ओना अखनबा कोई मियेंग पॉलिसी अमगी मखादा मसि फजना मेंटेन तौरकांदा कोई इंटीग्रिटी पाक को हाइब्रो कोई मैंगी हिस्टोरिकल साइट में कोई पुवारी का सागोनरगा लेहौदोरिबा मफम ओइरबनिना मसि मसु अथुब मतमदा मियेंग चंबियु इरोइसेमदा लाइबा सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी काउ इम्फाल बेलोमी सिंगिदमक्ता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन थमगदौरी इम्फाल इसकी ओइना यूनिवर्सिटी असigi मखादा लैरिबा आंध्रोगी कृषि विज्ञान केंद्र दसु थमगदौरी मसिगी मतंगदा काउगी वाइस चांसलर डॉक्टर एम प्रेमजित सिंहागा ISTV न्यूज गा उन्नबदा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन असिदा तोंगान तोंगान बलोल सिंगदा लौमी सिंगिदमक्ता अखनबा थौरांग क्या संदोक्तुना खंगनगनी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन दा तक्सिंदुना थबकसी अथुबा मतमदा पाइखलगनी हाइके हरिबा करिगम रेडियो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से लेरगदी मान एरिया से कवर तो यारे से अबाउट 10 to 12 kilometers से कोई कवर तो यानी अदुगा पैसा यामन संगबा कैसो नते मोगी ट्रांसमीटर अमा असागी इफेक्टिव रेडिएशन रेडिएटेड पावर ERP असे 100 watts की अमागा असागी एंटीना अमा असागी 15 meters ग्राउंड लेवल दगी हाइगल लगा असागी थमकन दे यामन लाइना गरि मी खरा कोई कंट्रेक्चुअल द थम तौरगा कोई पुंसिंग खुदिंग की फार्मर द कानबा असे प्रोग्राम कयाम कोई संतोकबा दरकार लै मसन मसी दनतना असागी फार्मर मरी लेना इसई नोंमाई की ड्रामा खंगदे अमा खंगदे प्रोग्राम कया तब यूनिवर्सिटी की
vision da hojik anuba da koi yam kan sanction jage hai na koi na khanjaba kai no mane to yan hamba do na koi masi hamba gi koi masi gi experimentation se koi kevik andro da gi haujagani magna makata na phongdo khibada community radio station sigi makada university asna mobile based agro advisory system gi thabak su manipur da lokholagani megalai da thabak simai pakna packet khabag matungda arunachal pradesh yauna manipur da thabak asi packet kadabani kongthang asina laumi singda mobile phone gi khutang da lau singbu gi matang da thengnari ba kudong sadaba sing sms voice interactive system smartphone application ge khutang da tongan tongan ba kudong chaba sing yawan gani masigi damak tasu ministry of information and broadcasting and telecommunication da taksilagani haike khwaidagi easiest oiba ngasai farmer gi moi na satpasigi matakta farmer da koi information disseminate to moi da pakta pigi haragadi hojiki matamda ngasai yam chokhlabani na farmer khadi makta so ayam loin mobile binary bani na mobile based agro advisory system sina khwaidagi appropriate ngasai northeastern region gumba da di khwaidagi appropriate oiba du gumba ngasai extension system the mobile based agro advisory system sina khwaidagi sabsaba matam ga sunaba ni haina I logjage adna masi university sina koi initiate tawre meghalaya the success ore banina as vice chancellor of the central agriculture university aigi own state manipur da su haiba asaigi mobile based agro advisory system si manipur da na arunachal pradesh da su porake haibagi ai ngasagi yamna kanna ngasagi ministry da mari lainaba ministry da I approach tawjari Narcotics and Affairs of Border Police na lupa lak ahum lising nimfu mangagi oigadaba SP capsule mioi amadagi faraba mioi dudi tangzam elavan sing sayi nimfu nitoi apopatombo sing tera wangthonbi laikai digini NDPS ki ek makada Narcotic Affairs Borders Police na tizin ba hokre haina police ki piaro na thadrok cherol man khangalagli amaromda kurai lamlong sajor thoiding jam laikai da Imphal East Police Commando na thibahum gi thabak chathabada korkom gi overground da leiba ahan them dakesor koba kurai sajor thoiding jam laikai gi mioi amasu fare haina piaro gi cherol san makhata na khangalagli hauji aten break ma lawisi Sky Hospital Rims Rota Ataba Mamalda World Class Heart Care ki khudong chaba pizari Free Emergency Service ki damak chayol amada pung kunmari mathau tawriba akhoi gi cardiologist ka tanabiyu adomna thabak naba wanthabagi history leiba sor honba waba mihul ka hena chongba asina chingba layong sing asi leiragadi thinthaba tawdana Sky Hospital gi heart specialist ka tanabiyu I'm ready. Hello, Ro. Editor car late. Some say Uzik pudi perfectly straight. Ado kankar kandadi freezy. Relax. Perfectly straight. Aina semi anoba sunsil perfectly straight with straight lock technology maramdi. Some kankraba matung daso align straight oina laina bagidama. Wow. Uzik so straight oirina. Straight and gorgeous. Sunsilk perfect straight. Lock tobu, rock tobu. Lengshin birao. Sarma Opticals BT Road Imphal special offer pijabaga loinana hodok chare lens khaktamak laigadaba scheme masi pambi basingna isagi mit ka chana pa fiber lens ama lebigadabani aduga adomgi apamba frame ama free de pijagani khudong chabasi lobiu ngasimak lengsin birau Sarma Opticals opposite Johnson School BT Road Imphal. Admission open for AIPMT 2015 and 16 at As Asian Imphal Center, Kasamtong near Ramlan Paul High Secondary School, Imphal. As Asian, one of the best institute coming institute for this medical coaching. I was inspired to work harder when I was first enrolled in the medical fencing classes, and then study materials were very helpful. Shija Diabetes and Hypertension Clinic Hapta Kudingi Sagol Sen amasung Thangja Ayuk pung taret tagi mapan phawba hangjari khang hairaba doctor singatana baloina na free the blood sugar test ECG amadi urine examination gi khudong chaba phangbigani akupa marol gi damag makhada pijari ba phone number natraga Shija hospitals tagi phangbigani ha amugumna ai vision ai focus Mayek Silvata Maramdi Success is about winning. Hainay hakjang phabana lan nasibo ina cheksin na senajai aduna aidi caffeine yaudaba CCT khaktamak thai adum su hakjang phana legi harabadi CCT thakpi CCT iramda manipur da puthok jaba pothokni CCT Simbopogon citratus tea
adung karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi marang yamna yawba chunjak chaba mapalda toina chaba liver da akaiba laklaba natraga liver gi mapangan chontharakpa tarabasu karishu waningai leitre lifsaf shira fijinabiu adungi awaba punama koknabigi pambaini diabetic na naraba anabasing nasu sizinaba yaraba lifsaf capsule shu phangbigani lifsaf siraf amadi lifsaf capsule naraga laing babudi narjingai da saksal hobana hena fai Manipur gi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahanba ngami tattoo mole freckle na chingbasu lauthokpa yai hakchang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ngasi mag unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal Sonic battery using torches. Japanese technology na sama world quality thaba energy set masida sanahida mercury yauti adu miyoi bigi haksang amadi akoi bigi film da karigumba akai na tapi bayam digi mapanga kan usuri Panasonic battery using torches seasonally Panasonic Break matung mayam mutaram nokseri pokpa amadi sibagi register tawduna certificate pibida IMC na pokpagi oina Lupalising Merfudramari Jahum Humdramathoi Amadi Sibagi Oina Lupalising Taramari Chama Tarahumdoi September Tha Khaktada Tanduna Sarkarda Revenue Kahan Bangamle Haina ISTV News Ga Unabada IMC ki Deputy Executive Officer Register KS Nimaina Fongdorakli Magna Makhatana Fongdorakpada Bharat Sarkar ki order magi matungina pokpa amadi sibagi certificate lawbada tha magi manungda lahodrabadi mari lenaba sip magistrate amagi ayaba yaudrabadi yadabana miyamna pokpa numit amadi siba numittagi tha amagi manungda certificate lawba haibasi kaubiganu lisingani subna taramari gi April thadagi lisingani subna taramanga gi September tha phawbada sarkar da kakiba revenue gi chapchaba figure pi bangamdrabasu September tha khaktada siba amadi pokpa gi register tawduna certificate pi bada punna lupa lakh amal lising marfu khena tanba ngamkhre haina phongdorakli Haukiba September ki tang kunwa panda iril bung thongkhong da dukan taramathui hena mai chakiba adu da wana tarba singi damakta dukan sabada mating oinanaba parliamentary secretary Amin Sa nangasi zinga pikre makhata na maki mai kedi pangba ya mating pangani hari asigumba mai hu langpoki thodok asi thoktanaba miyamna su section view haina magna phongdokhi masi mai ising haiba si calamities ni national calamities chi mo si kamu kunang tanina kasi ko na public ta miyam da haja gadam si mai ising si lam section ba orang ho batai nasi upung mapan makharum taba matamda Fubala da leiba water supply mamang da Tata Sumo ama accident thokpada mioi tara hena soktuna Bisnupur District Hospital da laikana kre Tata Sumo aduki number na MN055170 ne Surchanpur gi Rengkai dagi Imphal tamna hagalakpada Tata Sumo adu accident thokibane Langthabal Mantri Khong Awang Lekaida ngasi upung taramathorum taba matamda Singjami Police ki osina luchingba nupi police yawba kangbu amaga loinana lamdam adongi mera paibi singna drive satabada yu yonba singdagi fagalakpa yu sing lamdam adongi mera paibi singa loinana haidoktuna mangan khre arwebada madu bapau amukhana pijari sing amadi tamda khundaminar bisinga apunbagi saktam amadi Manipur thugaina ba hona biganu haina UCM na appeal dore amadi Central Agricultural University Dalomi Singidamakta Community Radio Station Thamgadori Hoziki onadi leng tabida bisingu kaidana bayathang nizari